Impact TV Kuki channel ahi tunia agenda Manipur Kuki edition vezosi kaima similar kip genin nabon chawin lem na kahin nei nahi tuni ke holim na di utopi topics ahi ahi le tribal youth and work culture chichu ai ho tribal adisana Kuki society a khangtha ho chule work culture chichu ina to nawa I umdan I khandano culture hi iti ichipi wam chule mabana iti bolwal ichipi wa hi hele phachom di hamti sungsang thua hi ki holim na hin nei dewa hi in chule hi ki holim na ding hi nei ho Impact TV Kuki channel studio a guest thumong ki kovin ama sa pen no chu ta la na hi nei kating ka koma to hi pu ms lupo advocate amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na ka hin nei na hi abana to khu hi le pst lingkhutin haukip Assistant Professor Botany Department DM College of Science le tu DM University jong hi Amazon Impact TV Kuki channel thalagin lim na kahin nei nahi abana pu Dr. Zamkhugin Lungdim Senior Assistant Professor Central Agriculture University Amazon Impact TV Kuki channel thalagin lim na kahin nei nahi what culture ti chung chang thuai ki holim na hin nei diu to ki honin thudo chu anapan paising kate ama sa penin pu Dr. Zamkhugin Lungdim koma na sing kate what culture akititi nga hi hi lahin ipi ham hichi a main definition hi nihin ta la pi thaidi me chi what culture kitipe ni mihim kadin hana to su chana ngai du do ele chana aphat chom na dinga chu I chana pangam ti chu what culture in langara se ya hele jahin dedication to work tichu aima ikipi lut na ailo wa hele devotion to work na tichu ichan gaya ilingai lut nam tichu hin se chung cho na chun punctuality phat chana na to pa hi pa hi so ha ki go ma hele chun work culture tia he thi a hele hi chi work culture na hin sai pi pen pa hi ai ho Kuki society dis na tu tu an na tong ho hin achi pi wam achi pi lo nangyal dan chi hi hele tu nia topic u cho hele tribal youth ho to ki sai hin na e ho thing lang mi khang tha te hin na to chom che nei win abang ga chu lo lo min abang ga chu government na tong min abang ga chu private pharmacy la na tong idim ser win na abang chu sports langa tong yo min ki chim yo min so yo se chu he chi work culture hoi ta 100% as we mi umbe se lo bi je na mi te le government na tong pa jong chun ichan gain lunglu na nei jong le ama family problem ham elo le social problem ham pem khat am ja chu aphat cha office che thailo mi ki dim se nei aju te le lo na tong hong chun hetia chu abang khat chun hoi ta tonga thasilo hila tonga min abang khat chu ipyam time pass dana gela hoi ta lo lo thing po farming lang ho cho he bolo mi min na service la nei lo ai wa chu na to chu hoi ta tong lo mi him tam pi min hi ja chu hi chi e ho tribal context dia Kuki te lai se ya le hi chi work culture hi umbe se lo in kamun aje chu private atong ho jong city la Delhi Mumbai lo la Bangalore tong ho jong even na hele atam jo chu a boss ho tong ki boy ipisi nam til ana to na chu devotion talo part time ga ngai to chu ting le a farm a company manager ho khutno ya lam ki het lo wa independent ta ama hin humang mi tam pi min na ja chu e ho atia Kuki te hi work culture hi that chakhat I wa hom tia ila sambe ka ti no ji so he na ai le twin pi ST Lingkutin Hauki Assistant Professor to I ho Botany Department DM University yang ga ti taw na hin nei ai le student langa ga focus o hitin na what culture among students hi EPT umam especially ho tribal students Kuki society chapang ho le khasim ho hi ama ho hi EPT hindan ham chomkhat na hin sai thaina ka ki pa ke man ka to na mun to ki saya chu tuni chan nge ya kan mudan hin ka vet le tribal students ho ina adia tribal katile chune ho iso pi ho na ga ho to ho hi sing them zilai ho wang hi imit mo no ki bang di ham ti ka gel na ji chu adi di in science langa hin
alasam akilasam de sanin kamun no mo ka sal he zengin tuni chan ge hin topper rang hi kitam ki khabe lo kitang la ka sei khel lo me the aje chu kom si le hin result ki phongin na pa zo lo subject of se clear zo lo itine e ho thing ham hi tam jivin ivet le lung mo ma ho oza kha hin za la chu lung hai no lo na ipiti dem ta igial ni tam ta om ji hin ji ka wat ji le ka gyal danin chapang ho hi cha te ho hi atam zo hin class hi patata akai lo na ho sa lo adi dia chu science chu practical ho hin practical ho zaw nom be se lo ale class ho practical ho zaw lo phana zo o zo hong ngal zo ta lo na thim kidal seo ola ozang nai lut ding chu chan sum ta lo na aje chu ha kai be se lo pharwa chu chi phat le chun dal che che we dal che che jin chun mon na sta in apang khazi in ai wangin generally a ki se hin na da khan khat chu le apana phakinu na za te ho hi thiem be se hong le pangking kenga phatata practical zawa class zawa ita chu mano zinga it isopyu it chen kompyu mail ho to ki ba na khal chu anei zo lo jang le e wanga chu lol hin na ban bana ne ya aban bana sim sang ta hin sim jang kamu in chilai nang na sei cho hi le student khat chun ama student hi na study culture ki ta na chi chu i hoita a follow lo ja chu exam ang pachan na nei zo lo hi ta i ha samo he ai wanga za dang ho chun pata hi chi culture is a follow ji wa chu exam hen lang ipi hi jong le sang ta tai pachan na hi nei ti chu na hin sai hindi ma di ki pam le jing a hi le twin UMS lu pho ko ma na chi kin ing ting pitin ha concept of tribal work culture chile ama stages wa ipi pham chile tribals le scheduled tribe ki tiong hi ipi ki nam chi ho hin nan sai tribal ti ale tribal hi a group of people common ancestor chile common ancestry chile common culture nei ho hitabong and close society nei home te ho so tribal ki ti definition ai ga ba na le chile scheduled tribe ti ale khang to na in apha jab lo ewa khang chu khang to tha ai wanga je general piha division of groups chi ama nation sunga ki homna hi group ma khana yong lu thelo tabang hi khat le chon group khara lu thina ringa cham ho development khat thina chu scheduled tribe ta ki khat hi chi chu scheduled tribe le tribe ong ki khat na chu chi chu hi chu le European nation hui banai le tribe hi ku ho ham ta phum hi tribe mi na simovin chela family ho ta ho hi pam ta phum khat elwal family khat chu a hin dan a chon dan a jo common ancestor common ancient to ka sei pai common culture pai anei ho mai ji chu chi mo hi tribe he tin European nation hawa chu definition khat a pi win hi chun tribal ho hi banai le ama development pa hi ibana hi ale stage nga in ka home no min number 1 hin stage 1 hin life is suck hin ho hin mi cho me ti hi chule ani na chi bana my life is suck ka hin ho hin ei cho me ti pa hi chi concept pa he o me na bana hin le I am great you are nothing ti pa concept development pa bana le chila bana bana le we are great ale last I pem tile life is great ti GPIT stage ai hung kan hop phanam ti ale number 1 actually ipm life is sakti phat la hin plural form hin ta ju ki hoi mi khang to lo ka hiu hin cha ju mi hoi ei chok wa ka zat kanam mong dei tai ta survival stage hi an hol phat la ki pun khom na pa hi anei vin chi hi tribal hung ki pat dan kha da hi chula ani nai ga ba na hi le ama sa chu ka ki pun khom lo le ka hin lo de ti ni ani jan na pai pam la chi ei chop mong ding tam pio min chi chun ke ma ka phung ka chang la ka family ti pa singularize na che pa hong lu nin ani nai ptm ti ale I am great you are not ti pa hi cha chu first stage second stage hung zo I pm ti la 49% of organization stage even I like chi ba hin o min ti pm ti ale nang ima chan hi poi ke ka ha joy ti pa hi ji pgm ta la surfaceness pa jong lu dai tan development pa evolution pa ja ban ba ra hong phana jo chule G stage an hokal tin le pm tile we are great
tipa je piam tia le teamwork ahung lu ne na ka changa ka bol lawa le ka bola le che thil thil tam pium jin ka ho pung ka society ka family tipa ahung lu ne teamwork ahung lu ne last I pitiam tia chi teamwork stage zo le hin pitiam tia le comparison life is great ke ma chu great man ka hilawa ka hin ho chu ipia great person ka hilawa le comparison with other persons among the tribes also na chipa chu ke ema surfaceness zo ka chipa stage 2 stage 5 ahung ver hin na chipa hin hi ahung pa la hin ke ma kalit lawal hi thelo hi ti pa hung khat nei la chi a he competition jang ahung ki panin number 1 number 2 nei logowa competition jang hi chi na jang ahung ki panin chule phungla changa jang ahung ki panin chipa he tribal development dan chi chu hi ahin chi stage pha la hin chi stage hong pha ahin tu ho contemporary concept ma ga chai chun culture pa work culture pa hong ki pani cho he capitalized concept mindset hong ni cho chun work culture pa he in some communist state na chui la piam jala equal distribution very socialistic concept of men eba capitalist state ho hi ba na hi ala chi work culture pa he thu pi na pa he ahung min piam tela na to lo na ne lo di hin atong pa a hol pa khat chu ho ye nga hi cha cha atong lo pa chu ni khat ani de nga mu zo lo ti ta ba kha in some sense scheme ho discriminate ki bola pp ki bola ho chu other case hi ta na chi work culture pa hi chi stage 5 pa hin life is great na hin work culture pa hi stage hung ki panam ti ke ma gel dan he adi mo mo na hile twin doctor jam khugil hungdim ko man sikin in cutting ai ho Kuki society a hung kit le hen village youth ho hin ato thai pp ham hisi work culture topic ai si na so le question hi hong ki bolting le let us not wait na ka hong su na ho add on na ga ni ma chilai na sai chu ti ho yang na ka ki add on ji ti sinin village youth iti ting le thing langa na to nei lo ho ti le source of income nei lo ti taute ama hi na to diu hi tam se jengin ama kin so na ding ai lo la family income hi ta ma pocket money di ta earning about thi na di wa sum lo ni di ma do au mi hem cha pot tho po wa le au lo am bun na bible no say atong nom lo chin ne da ha na ti na ya chu te ho adia Kuki youth ho ti taw khang tha te ho hi i bol diu hi sim jo lo ya thing para se mi pon tho dinga cha ma sa pe na ga se nom chu lo lo mi te hi ve lo lo pa chu lo hoi ta lo di ta chu lo thei lo ni pe bol de ham tu lion agriculture sector ja na farming sector ja so mo na dim set hin for example mushroom cultivation in room khat in ya a hi le mushroom cultivation ki bol the chu na ati chu pa sim dan jong hi in corridor alo le in a sim the chu cha chu qualification ngai lo le kha thip ngai lo training ni khat ni chia a khat he la le abor jing the chu ting le sumu na dang jong dim se in tu line adi din har sim na pa chemical hitalo na har sim na pa vermi composting ki te ho bangi lung ki wa ilai tur ham in ning ham khana box ki se ma lung ki wa icha ko na chu a manure ti dham ahar pa lei thau pa chu kela do a keji khana som langa som nia ki jo chu hai chi chu sum lu lo chu ni la jingka an me hal them a luiwal na ho ta chang pol tiljo se chu pai lu le ai chi lungin ani ai an tha do ho har chu ya chu ki ai ho Kuki khang tha ten a bol di wi tam pi ka hen na guidance ne wi lo hong han sei pi han na tu teng le tu la ya chi khat ka he chu tun mai lai khang to ho businessman hon pa cha hi zat ko ven na apa mo pa cha exotic flower ti chu gam dam nga hong ki pu tam zo hin na teng le Indian mainland na flower tam zo hin a hin la ai ching hanga wild flower gam manga pa da hong ki pu orchid jong zat lo min na orchid species jong zat lo min chu ting le wild flower tam piam hin so bang hi collection i bola phai chama taw ran bolu nai le chun mai lai kol ho ki chu jing aji chomu kha lo piam ornamental flower scenery hoya la tu thai dip se e ho gama
thing lang thing lang mà dim set om hin na Hmm. hi cho bang hi untapped potential area ki ti na chi in po wa ai le a cho ding chu ki wat lo hin na aban ki na ga sei nom chu gamla akuma gammang ti tau te uzok tunga invela leisit pa ho organic manure so ulain iso pi na go na bol e hon a bol pe hepon akuma thing na khi a mo na pa ho gammang a pa ho chi hu a top fit ke ta bang hi a hui kho mo wa boran hat wa pha ya hung zo so hi chi chu potted plants ti chu phai gama gamla dunga atu wa ho azau so chi chu leisit ngai lu chi chu best chi chu kati chu thing la pa la hong ki pu phai gama chi organic manure izo a somi mu thei chu thing lang khang tha ten iti I bol da diu ham aji chu natural resource nei win hi cho chu free gi mai mu chu na leisit achung thu ti tau te top soil pa hi chi ki ve na mi anei panai tan na so tiang la chi kalwalang chu khang tha te na bol diu poultry farming a bol teu hin na a chawa na tu lai ha di da kin ka sei nom chu cha za khat hom na to turkey ho pyo chu chu mai tan kadak nut ki ti khat om min ja kha lo mai thei chi gam a sa chu ke bopala posting ka che lai chu kana ne kha sa kan ne kha chi phaya ki mu ta chu to ai phaya he ano an po wa akiaw sa wa multiply bol ta chu vagi ta bang na hi so bang chu hai tai wa ai la chun ke ji khat na jali jang a chu cha ko na se hin so na thai na ki hin so na thei chu na kadak nat active ni ho pa wa chu vagi ta bang hen gam wa in wa ki so chu in ki wa ti nei chu na hi chi hoi me le on a bol pa nai tan ai customer demand chui jing hin na chilai ta se ahoi azi chu work culture hi not only government service or chi se chu bol di hi poina ai ma personal azong na to na ai ma lai ma ki to de la might be business or anything na bola chi chu work culture po da ai ma da kin so na thai thil khat he ti nai ta lai na hoi ma jing ki pa ma hi le twin pi hingutin ko ma na chi ki ning ka ting working women langa na chi hitena working women especially government working women ho this and I ho Kuki society ama ho work culture hi ipi condition na do they follow the work culture moin work culture hi follow about and aboy now to le ipi ho hi ipi tidana cham khat hin sai no mei khat chu ina pana vai kon do chu thil ha sa ta hi ji in chen sim in sunga mo po da len ta khat ne ya chate chunga hi in nei pu chunga hi chule in sunga in zo si amo po na len hi ei wangin tu lai hin nu mei hi pasal to ki bangin na ki tong thai tan no si ki bang ti ding le wang ka ti nom ji chu na to na hi nu mei hin a kho sa zap ding in ka gel na ji chu pasal hin kho pon te i chunga ho khat ga ki za lo na khalang mei the na ai wang nu mei chun i chi ka na to na chu pha cha ka thun le ka het no win pi sei tham na hi thei lo the ti khat ki cha na khat jang ki nei ai lo le nu mei chu pathen thil sem da na nu mei hi thil multitasking na hi langa hi ki thim nin jang ka gelin tu lai hin nu mei ho jang hin masang lai to bang ta lovin na nu mei ho jang hin wa culture ki nei ma ta aji chu ina to na responsibility ang chu in sunga responsibility to same na la phat khang hi ta na je chu na to ki hi mo abe lo ti de ham elo le ga na sa mo ta bol ding khang hi ta pon na mi zo se hi ke experience da na chu ke yang cho oza khat ka hi in le ha ka sim lowa ai lo le na hoi ta ka timing class timing a ka chi ngai chule ka syllabus ka complete ngai na within the semester so ka bol zo le chun chi su ke dinga chikal wala ka ki pa na chu lo hin pathen na long thai ding ka student hong long thai ding chule ke yang ka long thai na cha ko na khat tong na ji long thai ta na ka to di ta ka to chu work culture khat ka maintain le chun ka hin khong ki pa
chu le pathen phat the nang chang ding ka gi ya len na che chun no me ho jong hin a ha sanai na pu so ho to sun ki bang poi e wangin ki ho jong tu lai wang tu lai women of today na today to wang hin mo culture hin na sa maintain ka bol na ve ti chu ka sei ro ai le chop cha pasal ho le no me ho hin wa culture hi kun maintain nama nanggel da ne chop chang hin sei tu a maintain chu a pasal ho ding a base me ki ti hin na ji chu e khan abai wanga chu do they really maintain no me ho sang ha chu no me ho chun ha san na tam ta me na a ji chu ka sei banga chu responsibility tam ne ki ji chun khat ve vel chun izolo la kan hong ji na in sung nga boy na ji ham pasal chun chu ada la ana to na mun ki chu jeng thei ji hin no me chu ai thei lo na kan jin e wangin ti na sata boy na so na leu dinga ina to na yang ji nung sun de lo hin na chi chu lai chu kan dai ga se nga samsa pasal ka wo culture maintain dan chu medam nun sei tan kei wang chu ka ha nop lo hen pijeram tile tu lai working women ho jong hi as free as men ta chu pijenam tile in na tong ki koi tau chu na helper nei so kevin azu ting le pi ham husband ho ti ai nei pu te jong hin isen ge ma kana aki tho pi we ta na tu khan to khang lai ta ni dang banga no mai chu loi go ya bong go ya ki goi ta lo chu ting le ka sei banga chu helper wo naw jong main relative so tho na ting la mainly tu lai helper child care na ki ho hi ane wo hetan ya chu work culture a chu compromise I bol boy de ye chu no mai jong chu same as important as men na workers ya chu no mai boss HOD yong dim se rin na ya chu distinction ko ya le no pasalo chu ke wang se jam kum ni ikat pinan sai banga chu no mai what culture ne khat azui de pasalo in spite of being free they don't much follow ti chu in whatsoever ti chu distinction chu ha koi da ta tin na hi le PMS po ko man si kaning gating ancient til si history hin na is ancient what culture to like contemporary what culture of try ho especially tribals na actually hi ama composite kan hin ne khat na hin sai kai na som bululaya what culture to what culture iga compare ya le aki he katinomi dela masanga chu ipui pa khanga choile ipiham ga ki hen sei na ji pon ken jong thinglanga pa na hung ka hi jin thapa ka he men na lom ki ko na jiwa chu lom ki go ya ita chu rotation ki cha I lom tu lai marup ki bol ta bang he ei map tan hi phal ilowa chu I lom ki go ki ti ho ta bang so le number 1 number 2 chu ipiha ji lom in ato thailo ho jong chu ema in sunga he inui pa ipiha jing ki thowa chang ki su ki ti ho ta bang na so ja ko chilai rice mill jang anom lo hin ei khanga bang rice mill om tan ma sang lai for father la and sen lang thapat tu simi ga se ya hi le ita bang jing ka ma ta mi thowa chang a su a buwa ho na tui yang chu kom noi lang ham ai la khuna lang ham khana tui ga ki thal tu pipe long lo hin it is no min su la mi lo kun kit lom kai thelo na mun jong ma private na min family na kit organize ta he hin chia chu I culture pau he bului langai ba na he le jan le men de ling ape wa nu nga ina khulai len homela khulaya ai khanu pa chi system pa boi tham khat hoi moi no mi ho thusim lui lang hi ba na le adang siwa he work culture hi ipui pa teu hin ane hoi loi ham tin kin kana I khanin kam social institution social gathering zan dong le ane nei win na choi ka ba na la hoi hin to contemporary even na hi ale hinge some extent 30% 40% tabang wang chu hinge hoita work culture maintain jom na hi wangin to like modern stage ho to contemporary wo lai ba na le work culture hi thapat ho especially ho Kuki society thapat I maintain mo he wo ham ti ke mu da hi ja ipi ti le ipui paten maintain thi hon I maintain thelo ham ti hi iga ba na hi ale tunin religion jong hi a kind of matter khada hi tu like Christian religion ka dem na hi pon Christian yung hi wa pan hin ipui pa te win a ho pa ho ta po we yenge thagau so cha na awang chu adi na a hin work culture hi ni la same ka tilo men piam ta la inei go win ta talo
ilung thimin ta talo Indian in ta talo wanga to Western ho style culture traditional way of living ki copy ta cho way of living ki copy phana cho amoi khat phana cho work culture pa hum le se na chi pa ngi a kind of bad impact khat hin Christian hi na wa number 1 number 2 cho ga sei no mu chu ya le ipiham work culture nei na ding hin mi him khat ki ha bol nga yin work culture ki ti hi ki ha bol na ne ya mi khanin soma to do la ken chi phung pha chunga ho som nga ka to do target khat concept khat nei nga hin chi pa chu talo no khan to na pai ho Kuki society ya ding ai pitam tele man na ne o pitam tele mobile phone smartphone hong so tan technology hong sang ki ta ne hele technology asan pa hi kaloi te ho khat kaloi te ho mai le ho ki ho ka advocate chan hom pyo khat ka pa cha na ta khat piam ta le bu honin a sei hin na ma bu ka honin bu ka hon na hin group ho yang kai khanin pitam tele me ka semin ka sem cha in ka hla in me ho hung min ding chi timing a khon ka smartphone a pion ka ki bat wai be ti cho ka ki bat wai be in me hi min tam min lom ti ho ka cheng in ka check chai cha chu chom phana ba ne ti timing ke pha la ka reply ding ding ho ka ki reply ti cho management hi na work culture ki ti cho ja ju management pai ho society i thi mo hi wi chi pa hi smartphone man dan jong khelo ngai chule TV man dan jong khelo ngai khan to na pa hi ipiti ke ma phat chom ne ka chi pi theram ti pa hi talo khan to na pa jo ni ho ine wen na no khan to na ine po wen chi a he masang lai to tu work culture te ka la chun work culture hi masang lai ha hoi na hoi jo tu wa pa he ipi ha i hoi mo jo chi pa hi sim phat ding hi pha ham ti ke ma gel da pi ta kha hin na hi zong hi hin i khan to lai chen wa hi i work culture hi khang su se hin na chi cho hi la negative le positive chi chu positive sa negative lang chi hin ai wa ai ho chu khang to da na ki ge lo hin na there is pitida impact chu hoi lo ta khan men ai la tu in pu jam khugin hungin ko man si kin ka tik in zo pu ms lu point zong hin sai ta in hi chi in a to na wa work culture ro hin na especially tu la hi government na tong ngen hi ta wen na ja hi masang la igen thei lai chun work culture hi hoi ta maintain in a ball way to inuk sa pa no hi work culture in maintain ta po na hi chi hi iti maintain ngai hong especially government na tong ho ding okay sam sa khat cha hin thamar ga sei do so tu lain work culture hi by force a government a bol bo le tan na mi hi mi kita ta lo hin ke jo mi jo kita ta lo hin phat cha ki che ta lo phat cha ki le ta lo na hi ja chen tu lain government in thil khan bolin biometric attendance an bol chu hi chi biometric ime to ilu nai me toy po nai me hin approve hin chipa hi hoi ta na kain chipa hi neglect je me ti chu hi je mat to na de government ja na bol hai tan tu an jong hi kum jam phat jo le hi chi sang a biometric attendance sang a kho jo hong ti bol de epg nam te le work culture hoi ta lo hin na mem khat chu pung som al pung ko office kai ding chu pung som la kha da hung tun government office ho se chi lewan sei khel lo de baro to pung khat pung ni ka khu mi ki mu pung ko pung soma mi ki mu nai lo som la khat chana ju mi ki mu nai lo som la khat tu pung khat pu ni ka 3-4 hours aje ju mem kharin ato de 8 hours chu government rule ach 8 hours si ni khat working over in India context adinga chu America langa chu thu chu hin na e ho dinga chu 8 hours to te ngai hin chi dinga chu government in biometric an coin jong chu abang khat chun ahung me in sun le akila mang jalin ni sa ame kon pung lima khai la ahung me akil le ama chu full attendance kita hi jong chu work culture su ke nau khat hin na kin office ke no ya staff bong dim se na hi cho chu maintain ha dan chu mehem khat chu ki ching jo lo chu 24 hours na unless he has the willpower ama chu alung thima kon lo wa le mehem khat chu tho ki gen lo ya ju work culture maintain na dinga he mi developed country abang khat ko no work no pay ati jeng wen na atola pe atolo la mu lo jeng is lom chu government sector government regular employee ho cho po line ahin contractual worker ho master role ho chunga wangi
government organizer tam zo hin ahung ai la pi ahung lo la pi lo jing na iti sui pi ber sam thile work culture aum na dinga chu mi him ki su gan thein ta bong hin na ki kan ga na ta bong hin ya chu tu line jong government na tong ho jong promotion ki mo mu ta lo hin na work culture i maintain lo ala promotion ki mo ta lo for example mi him gat chu a boss pa lung lam lo ta ka so late gun ke a lo le ama chi gun ke phat cha a boss pa na ko phat le lo ti ta su kelap do jing a ho si ti ACR annual confidential report so iti hoi de ti so hoi lo wa le promotion mu lo de ti ne hoi ta ji lo le promotion mu lo ding chu ki he lo chu na ji ta bong mi hem chu ti ja chu e ho ati a ku ki society a jong ichi aumin joa ku lupon sei banga chu howin duang punctuality um talo na ai lo le meeting ti yong la pung som meeting di ti la baro ki hung chu it's all yong it's a part of work culture also lu de na ya chu mai lon ase win manipur gi matam ati manipur gi pung ati ku ki ten ai ho pung khat i ho phat khat hi aum gun ke na chi work culture maintain lo now proof khat in kalan na ya chu mi hem kat society khat alo le country nation khat chu khan to ding ade ya le first and foremost thing work culture am lo ale mi khang to ngai lo de chu ga se no di mo mong in na very important in na work culture iti ting le zai se bang chu na to pa bo se a kal hi chi maintain bo di chu igel win na every day the daily activities are his routine pa zong his work culture in na sim la khan tong nam la le twin pi how kip ko man chi kin kating adi sanai ho Kuki society numai ho he atam zo hi numai zong la pasal hi zong na nga hi numai langa ga focus sem ho hitin na metropolitan cities like Kolkata, Delhi, Mumbai hi might be private sector or government sector hi na tong hi numai tam so amo hi like how do they maintain work culture or ama hi pressure khana hum tinga hi le ipiti ziwa hichi hi nang ma zong pulnga khai na tong khai ti thunga ki zamin na how to iti maintain a bolam chule hichi da bang pressure ho hum tinga hi le iti ama hon chi chu tackle iti ala ngai ham chom chan hin sai kam cho ma na to dan work culture he cho min na ta pulong dim na se bang chu na 5 to 9 exact aging na is it in government na ale private sector a chu le BPO na tong ho vel na ko zan ho ake kya to hin ke nang mai pang tham hat ka in private na tong amo chu private na tong a hi je usun adang upai poi ka tinom na je chu ato le uje gin se bang chun ato le no work no pay hi je gin na je a chu ato le talop san di ato le asan lo du hi je chun ato te chu ngai na ana to vin a demand dung zu ya chu pha cho pi te ngai danin kam in na hi ji hin za te ho khangdong tam ta hi ka le ana to na wa hin ata saw ki liwa na tong ni om na ha sa dan chu ai wa hin chi ta bang chu ka gelin hi le so ta pi hi ta chu hin khulum kya to ding in wang ka dei pon na pha ka sa pi pon cham khat khan don lai ha lai win tin tong nge lu jong le tham khat khonung ding chun bang om na so ta chi pi deu chun di theyang te pon tin ata sa long sab ding in government na tong ho chu hi le hitia chu punga apan pungko apan punga chu ato chu midanga ma chu min hoita a ekhat hi ho gam to tun te ding ma chun tham hat khi ne ti chu ka sei no mi dang sei di a hi mong in na might be any situation or any circumstances hung zong le they have to handle it out na they have to very flexible hinga hina this na private le government hi ga na hela work culture hi private na strict zamin government na hi loose zamin na chong hi gel thai kha hin na concern hon zong hi private government ho hi ti bola work culture hi strict sa de chong hi gel thai pha hi to na hi le 2ms lu pho ko mana chi pai ki jing ni te ai ho Kuki youth chule Kuki youth wa hi work culture hi iti bo va improve hi bo ngai suggestion chom chan hi eho Kuki society ai work culture hi
biha CM hoiding itiale Nepalin tam nu phane pin nam pha ka pe di anati wangin dunia he work culture hi CM hoi te itiale in sung pha CM masat ngai jinem tiale in sunga hi anu le apa in hoita phat mandan hita ta pi ta maintenance bol chu hung phajing hobunga tha jong le amanu ma pa chu za chum di society ong thang le za chum jing di ji chun dunia he ho Kuki society a he biham work culture CM hoi te tia number 1 family CM hoi ngai biham tiale keima own experience khat ga selen keima professional ka lu nai ptm tiala from 9:30 case boy ni le 9 ayong thun jang ngom na 9:30 a high court ki lung ta cho 4:35 chan ge court room ki lung ta court room a ki ta ihung ki le buyang kanemen ji po na ta thampat e khana hele chai don le ta chu breakfast khari bol le I chamber ki jut ki le na chamber na I to chu 9-10 ihung mahung ni le 8 dunga hu ki le na rong som thui na chu ki le bui ni le jinga case ding ho chu chamber ai va pa chu ibukim lo ale le khai simbe ki le jinga long ki thole case analyze bol le code chu hi ti a hi ki hi ti kana he time manage ki bol hi ji chon ki ading a ha sana ta chu ptm ta le hobunga yong lam kai ka tuin chule gambi hobe la yong lam kai ka tuin chule ka khudung hobe la yong chuni pi ham thil tampi apoi moyo se hin pathinlung se min man cha nei nei le chol lai ta ipiti manage ka boldam ti pa to hin cha ji chun ka time factor pai piti ka homam cha le ka work culture ke ma ka ga se nom che ya le 30 minutes 40 minutes jong he value ten kan mang ki go na ji time factor ji chun ji wa pa na chun ke ma hi na ka work culture chun hong ki pa ni na ji pai hi ta bang pai management pa hi khang lai ten che sim hoi nga ye ti chun number 2 a ka sei no ma hi time management I thip lo wa le pha chu mo man tin work culture loading you don't pa kham thein pan kham na thein na a work a pha yo sem man chai ding ai lo wa le a kingor sa na man chai ta ki chai ding ta management pa hi value pa he life value pa he igel hote mole work culture pa hum thidam chu number 2 ka ga se no ma he number 3 ka ga se nom chi he ala e ho ke so yum win Kuki in pium win ho kiloi khom na tam pium win chi ho jong he lagau thu hi le ho bung ho ko man ka ga tu ne appeal ka ga bol nom che le ho bung yong hi KCC KBC EC Presbyterian Descent tam pium win na chi ba ho ko ma ka ga se nom che le ho kiloi khom na he how to related lo tampi social issue tampi ho bung ai pulu ta na jong hi lam kai holding khanglai lam kai holding ho bung lam kai holding ho bung mi pi holding ho bung khanglai holding a very heavy hectic thil kha da hi chi system no ta wa helo nga yen piam ta la ho bung ngan na cha pang ho in wo fa hi ala ale ka sim pha no ipi pha no thil tampi an su ke hi ji chun chi I social institution no I religious institution wa yo hi religion hoit in ball hand so le social institution hoit in ball hand KSO ho ai ala student hoit in focus hand children focus down hand itama ki chi che hum theile mi a boina khana jong boi ting le khanglai holding jong chu work culture khat time management pa khan hum theidam ji ke gel dan tu hin ipin kuin ipi bolan kuin pon tel khanglai ho hi in a very confusing stage danin kamon ji hin a work culture effect a bol chi cho chang hi ki sim hoile thamkhat wang chu 100% wang ka tipon in up to some extent work culture khani society wa hum thei dham ti chu number 1 family in number 2 aban barakan sei bong chu na cho chang hi thamkhat religion institution social institution student organized institution o hin ama bi cha hum thei halang so le ai ma self a hin ka phat pa hi ka hin ho hi avel pin ki ding ka hi pon ka hin ho ipiti ka man ham value full ta ipiti ka hin ho ka thi sa dam ti pai mem chu ipina la khawi ki thikit di hin ta it pin to ithi ki ka hi value nei khat hi chunga hi chi pa chu ki gel theile work culture pa hi hu pan ban hu ta de chu ke ma gel da adi ma jing na hi le thungdim doctor thungdim command si kin kating
I ho this na what culture hi maintain hoi ta ibola hela this na I ho Kuki society or anyone ti tao na khan tong na hi I chan gya hong thai de ham cham chan hin sai ti work culture ki ti hi mi hem khat chu ama chunga ki nga mai bo na ama chu ki ta le work culture chu lut ti na tun ga sei na ven tu line ke ho chu central service ka hi ven na state service ho ka sei sit na hi pon work culture maintain dan hi ka na le central service strict mo hin na strict mo hin even ke ho jong class ka nei lo jong le because ke hon research student guide ka bol winter vacation summer vacation ki khila ngai lo chu je chu research institution ai ya chu pa chu chita banga chu Manipur government college of student no khila lo ja khila je 15 days 20 days na chu hi je gen ya chu work culture jong tham cha state government na tha samam tin ge lin ke wa choi le thing ta chu khet bo ki khen je gen kai lo pa chu tu lai government Modi government de strict mo hitan na ya chu hi chu Kuki society in po lu ting le ka sei chu hi in religion langa jong khang tha te a lu be se ngai poi ti nom chu je chu query bol ben tu line query apart tam zo pia competitive exam preparation bol ta lo query chu ki bui lu je nga lazil na he ta tai pi khom pi ta che le khang tha ho hi a career sim man lo mi hem tam pi na ya chu pathin ho chu a hinai ko sa di na hijong le social activity kung thalut be se chapang khang lai sim lai ho di ka ti na drop out o career center lo de cho kho poi a hin la itia perspective ta chapang khat khang tha khat chu ta bang social activity ha la be se le khunung le ki si de na heju ka sei nomin ting le ka sei banga job life youth hong chu ka neo lai chun lo ka gi ji bin thang pia hai lo ki wa ji akoma thasi thim khat imu jong le na a end result chung ki heji chu lo mi sangan wat nu kha buan tuan khat ting le tham khat gi chang diu chu a ho jak te na a je chu na to jong ki hi devotion dedication am lo wa le an to chu ki heji na chu ka ga sei nom chu work culture hoi ta maintain pa chan lo wa na pa na chu changa chan chu ai ta maintain a phat cha bola le chun aga chu pathina pi tho to ama ding jong hi tho ai wa work culture maintain lo ama ding hi ki het lo mi hin jong kyum ki le ya chu na to langa ai ta kilap le a sun le pung thun muk puni pung thun imua ang tho la tham khat tong cho chu ai mi society ai anom je chu unless so chu am lo lai sia chu I khan to lo di he ti na lai sia chu khan to lo din na ya chu work culture to Kuki society tu nya pata pe ham khang tha ten jo I gyal phatwa I to na business ta ai lo ho thing po ta school kai college kai service board na work culture hai ta maintain lo wa le nung le ki si de ti chu ke la si no la sa ka si nom jo doctor Lungdim supplement ka bo no ma he yo Manipur la hi ptiam tia le work culture pa inei lo ju ptiam ta le pe bu khang ding na yong to lo ding ti ju ka to lo wa le ka mu lo hi ti pa concept pa inei thi po ji pa he piam lo yam tiam ki khana he ale ki phin yeng e wanga chilanga no na la tia tong ki lo ti ho ta bang na ju le chia ju government in college jo si yong hi ti la lecturer ki ti college o ja hoi to assistant professor hi research work a bol lo wa na patia to lo wa le a hin kha assistant professor a pension ding ti na hi chia chu probably am lo pe ma khana le chi ta ba ki khel na jong mu hi chi chun yo Kuki society a jong hi ka ga sei nom chi ala demand sang hin to pa hi ki ha bol le phadam ti chu doctor pu supplement kan bol chaina ja ki pa min work culture hi masang lai ho Kuki society ipui pa te win piti da tu ta banga no nan sa lo lai bon work culture hi hoi ta maintain na bol wa hi ala tu neu khat khan to na dung zu ya masang lai ta banga ki gen thai ta lo wa tu hi hoi ta work culture hi masanga sa I maintain thai phat wa maintain lo pa hi po na ta hi he ji sun work culture ki ti ting la ina to na se
timing chat chat na thilbol ana to pa bo chu thupi hi po in ai ma hin khuwa time management chu le thilbol ne zo si a hoi ta maintain bol pa hi thupi ti sumi pi zo si chu le viver so zo si in gel kho na nei ta in na gel duty su ta la na ho ki holim na hong ki nei hi in ki paum he zingin dunia dingin agenda Manipur discussion ar Kuki edition hi chan hina ki chai tai chu le dunia panel hong thum ho zong impact tv Kuki channel thalangin na chung wa ki pa thu ka hin pom na hi hi tuni program phat chom pi na ho impact tv Kuki channel official website a comment le feedback ni hin pi thayo hi dunia dingin hi chan hina ki chai tai muntina vezo si na bon chawin mangpha